Salibonani, ngiyabonga kakhulu ngokuthi liklikhe ku-video leyi. This is the Week of Entertainment lapho eselinika khona indaba ezimnandi ukuthi lihlale likwazi konke lokho okwenzakalayo elizweni lethu. Uthando nesithembu akusi-drama nje after drama, after another drama. UMayeni-ke utshengisela ukuthi akasafuni ukuba lapho emshadweni. Uhlangana le ndoda yakhe uMseleku and indlela ayenza ngayo, indlela akhuluma ngayo kutshengisela ukuthi usediniwe, usechiya nje konke lokhu kwenzakala. UMayeni ukhuluma-ke konke lokhu okumhluphayo. uMseleku laye ngani usengozondayo ukudlula-ke yena uMayeni. Lokhu kwenzeke uMayeni afile azathi yena abalandaba laye bayamdisrespect. Enye indaba ekhulunywayo-ke nguMayeni lo Mseleku ngeyokuthi uMayeni ufila azathi uThobile nguye ophiwa i-attention. uThobile ngakhuluma ngalokho okumhluphayo, indaba zakhe zifakwa phambili. uMseleku obviously yena uyala-ke, uyazama ukuzichasisa, kodwana-ke uMayeni akayithengi leyo, uyachiya nje kunjalo, usediniwe. uMayeni uyakhanya nje ukuthi usediniwe, njalo-ke akasafuni ukukhuluma izinto eziningi. Uyabuza-ke ngo-wife number 5, uyabuza nje ukuthi yabuza, kodwana iface yakhe itshengisela ukuthi akasafuni. Lami nginguMayeni ngiyabe ngingasafuni nje ngomshado lowo, ngoba hayi indoda yakhona. Yingakho-ke ukuphela kwevideo leyi, melela enye ivideo and don't forget to hit the subscribe button.